Automobil je mnogima dodatni član obitelji, a taj član obitelji zahtijeva i njegu. Dio te njege su i filteri, njihova redovna izmjena. Pogledajmo zašto. U vozilu postoje 4 osnovne vrste filtera. Filter zraka koji pročišćava zrak koji motor koristi za miješanje sa gorivom. Filter kabine, popularno zvan filter ventilacije, koji pročišćava onaj zrak koji mi udišemo i koji nam ventilacija preko klime ili grijanja ubacuje u vozilo. Zatim filter ulja koji pročišćava naše ulje kako bi zadržalo sva ona svojstva podmazivanja neophodna za funkcioniranje motora. I filter goriva koji služi da bi uklonio nečistoće iz goriva. Neovisno o servisnom intervalu može se dogoditi da se filter zaštopa i prije vremena. Pogledajmo kako ćemo najbolje sami prepoznat kad je vrijeme za njegovu promjenu. Problemi sa ventilacijom na vozilu, slabiji ulazak zraka, slabiji efekat puhanja ventilatora, zamagljivanje stakala ili slično, ukazuju na moguće probleme sa filterom ventilacije. S druge pak strane, problemi sa filterom zraka koji pročišćava zrak koji ulazi u motor mogu se očitovati na taj način da motor počinje gubiti svoju snagu, da motor ima slabija ubrzanja i da jednostavno se ne ponaša onako kako prije prilikom pritiskanja papučice gasa. Problemi s filterom ulja su oni koji najteže prepoznamo, a za motor mogu biti fatalni. Ukoliko dođe do bilo kakvih problema sa filterom ulja, to će uzrokovati paljenje lampice koja signalizira smanjen pritisak ulja. U tom slučaju vozilo treba odmah zaustaviti i kod mehaničara provjeriti da li je uzrok u filteru ulja ili u nekom drugom dijelu sustava optoka ulja u vašem vozilu. Filter ulja se po preporuci uvijek mijenja kada se vrši zamjena motornog ulja. Ugradnja neadekvatnog filtera, da ne govorimo o tome nekvalitetnog filtera, može uzrokovati ozbiljna oštećenja na finim stjenkama motora, što može smanjiti ne samo njegovu učinkovitost, nego i njegov radni vijek. Filterski program tvrtke Mahle, koja ima dugu tradiciju, jedan je od najstarijih proizvođača filterskog materijala na svijetu i koriste ju mnogi proizvođači automobila kao prvu ugradnju za svoja vozila. Njihovi filteri pokrivaju širok raspon automobila, osobnog i teretnog programa, te zadovoljavaju najviše kriterije kvalitete za filterske materijale.